Hadin ba u Presiden kari USA u Donald Trump bat kalok chungu Kamila na Trump kilayo paniabit yaw kanyang jingpang COVID-19 kumta u Joe Biden u balong u kurtong u banyak hun ya kasyuki presiden ha USA hau penai November ulalej pantes eladi bat kalok chungu ka Jill Biden bat kilapau bakilong negatif.